Nitwa Richard Lax ndagushimira wowe udahwema kubana nanjye. Kuri ubu drones za Iran zarashe ku birindiro by'Ubwongereza. Guverinoma y'Ubwongereza iyi niyo yatangaje aya makuru yavugaga ko drones za Iran zarashe ku birindiro by'ingabo z'Ubwongereza ndetse n'ingabo zirwanira mu kirere. Ibi byatangajwe ku itariki 2 Werurwe n'ejo hashize, aho umuvugizi wa guverinoma yavuze ko nyuma y'igitero hari izindi ndege zo mu bwoko bwa drones izi zigenda zitagira abapilote zagiye zigana ku birindiro, ndetse gusa zo zahanuwe zitaragera kuri ibyo birindiro. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko kuri tariki ya 1 Werurwe 2026 Ubwongereza bwatangaje ko bwemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha bimwe mu birindiro byayo, ndetse kandi bikabikora bigamije kubaza byakoresha uburyo bwo kugaba ibitero kuri Iran. Icyakora ariko Minisiteri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza yitwa Yvette Cooper yavuze ko ibirindiro Amerika yasabye ibi ngibi hari byitwa ngo ni British Royal Air Force byo muri Akrotika kiri muri Chypre. Ahangaha nibyo byatumye n'ubundi hagabwa ibitero, dore ko ibi ngibi ari ibintu byari byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zijye zibikoresha cyane mu buryo bw'ubwirinzi ndetse no kugaba ibitero. Ati kandi ntabwo tuzabyihanganira nubwo ibi ngibi byakozwe. Perezida wa Chypre Nicholas Christodoulou yatangaje ko Ubwongereza bufite ibirindiro muri iki gihugu, ariko kandi bikiri ibyo gukoreshwa cyane, bitari ibyo gukoreshwa cyane mu ntambara. Iki ngiki aricyo cyatumye ibi ngibi byose bituma Ubwongereza burakazwa n'iki gitero cyane. Mu gitondo cyo kuwa 28 Gashyantare 2026 nibwo Iran yatangiye kugabwaho ibitero, ndetse kandi bitunguranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo itangira kuyoherezaho ibitero, ndetse kandi ibyo bitero byakwirakwiriye hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati, ndetse kandi birenga na hari ibirindiro by'igisirikare cya Amerika, ndetse kandi Amerika yakoreshaga ibirindiro bitandukanye. Ibi ngibi ari byo byatumye Iran nayo itangira kugaba ibitera ahantu hose hari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibisenye nk'uko amakuru abitangaza. Ikindi kandi amakuru avuga ko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri iyi ntambara, hari amakuru avuga ko yatangajwe na Amerika ko iyi ntambara ishobora kuzamara ibyumweru bigera kuri 5 kugeza ubwo Iran izaba yamaze kwemera ibyisabwa, ndetse kandi by'umwihariko ibyisabwa cyane ni ukureka gukomeza gukora ibitwaro bya nuclear nk'uko amakuru abitangaza. Gusa si ibirindiro gusa, kuko kuri ubu ngubu n'ubundi hari ibindi birindiro bitandukanye byakoreshwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ubundi byakomezaga kugenda byangizwa cyane cyane na Leta na Iran. Kuri ubu ngubu kandi biravugwa ko Iran n'ubundi yarashe uruganda runini rwa peteroli muri Arabia Saudite. Bivugwa ko n'ubundi drones zoherejwe na Iran n'ubundi zikibasira uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli rwa Ras Tanura muri Arabia Saudite. Ibi ngibi bituma cyane ruhagarika imirimo yarwo. Uru ruganda kandi rwa Ras Tanura rucungwa cyane na Arabia na Saudi Aramco. uyu nguyu nirwo rutunganya uru ruganda, rugatunganya arenga 550 za litiro ku munsi, ndetse kandi bimwe mu bicuruzwa nyamukuru byoherezwa hanze n'ubwami nk'uko bivugwa cyane. Ndetse kandi nibura uru ruganda rufite agaciro cyane kuko hari uburyo bigira uruhare cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiciro bya peteroli rero bigiye gutumbagira nk'uko byatangajwe ku isi nyuma y'uko uru ruganda rwangijwe, ndetse kandi
ibi ngibi biraza gutuma n'ibiciro bya lisansi nabyo mu bihugu bitandukanye nabyo bihinduka, ndetse kandi kurushaho gutuma igiciro cy'ifaranga n'ubundi ryo hirya no hino n'ubundi ryongera kugira uburyo ricikamo intege bitewe n'uburyo ibicuruzwa mpuzamahanga biraza kuba byangiritse, ndetse kandi haraza kubaho intege nke z'ifaranga mu gihe ibihugu bikoresha amadolari menshi biraza kuba bikomeje kubura uburyo bwa peteroli ndetse n'ibindi, ndetse kandi haraza kubaho kongera kugaba ibitero, ndetse kandi biraza gutuma n'iyi ntambara idakomeza gucika intege, dore ko ibi byose ari bikomeza kuyongerera imbaraga nyuma y'uko uru ruganda rutunganya peteroli ruri muri Arabia Saudite kandi rukaba ari aho ruhuriye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose biraza gutuma iyi ntambara ikomeza gukaza umurego, gusa nubwo bamwe bashyigikiye ibi ngibi, gusa Espanye yo yangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza gukoresha ibi birindiro byayo. Amakuru avuga ko Espanye yo ntago ibikozwa, kuko Espanye indege za Amerika zasubiye iwabo nyuma y'uko Espanye yimye ikibuga iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'isi, ndetse kandi ikacyangira gukoresha bimwe mu bice byaho, ndetse kandi amakuru y'icyemezo cya Espanye yemejwe cyane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa José Manuel Alabarés, watangaje ko urwego rwo icyemezo cyo kwamagana ibitero bya Amerika muri Iran, ndetse kandi bahagaritse ibikorwa by'uko ibihugu byafatanyaga mu bijyanye no kugenderana, ndetse kandi bahagaritse ibijyanye n'imikoranire yabo. Amakuru avuga ko n'ubundi ibirindiro by'ingabo za Espanye ntabwo bizigera bikoreshwa cyane mu bitero bizakoreshwa igihe byumvikanyweho, ndetse na Amerika ntabwo izemererwa gukoresha ibi birindiro nk'uko amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye bivuga. Ibi kandi bivuzwe nyuma y'ibyo kandi Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu yitwa Pedro Sanchez aherutse gutangaza, aho yavuze ko yitandukanyije n'ibindi bihugu byose bituranye ndetse birimo na Amerika, byose bifatanyije mu kugaba ibitero kuri Iran. Ndetse Reuters yo yanditse ivuga ko n'ubundi bishobora gutuma umubano mwiza wari usanzwe uri hagati ya Amerika ndetse na Espanye uzamo agatotsi. Ndetse kandi kuri uyu wa 2 Werurwe 2026 nibwo ku rubuga rwa Flight Trader 24 rugenzura ingendo zo mu kirere, ndetse kandi by'umwihariko ku ndege 10 byagaragaye cyane ku ndege 15 z'intambara za Amerika zavuze ko zavuye ku birindiro bya gisirikare bya Ruto, ndetse n'ibyavuye Maron biherereye mu majyepfo ya Espanye. Ibi bitero rero byose bivugwa ko izi ngendo ndetse n'ubu bufatanye bugiye guhagarara, dore ko Espanye yitandukanyije n'ibi bitero Amerika iri kugaba kuri Iran. Gusa ibitero bya Israel ndetse na Amerika kuri Iran byagabwe cyane mbere y'igitondo cyo kuwa 28 Gashyantare, nibwo batangiye kugaba cyane ibi bitero, ndetse kandi Iran nayo yagabye ibitero mu bice bitandukanye ndetse no mu birindiro bya Amerika biherereye mu bihugu bitandukanye nk'uko nabibabwiye, ndetse kandi uburasirazuba bwo hagati nka Qatar, ndetse kandi n'ibindi bihugu nka Arabia Saudite na Iraq, aho hose hagiye hagabwa ibitero. Amakuru rero avuga ko ibihugu byose byanze kwitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose igomba kubigabaho ibitero kugeza ubwo izongera kongera kwiyubaka, dore ko kuri ubu ngubu amakuru akomeza avuga ko hari uburyo butandukanye bukoreshwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukomeza kuyigabaho ibitero. Gusa amakuru avuga ko hari bamwe mu bo Iran iri gukoresha, kuko kuri ubu ngubu wafatiwe muri Leta ya Texas hafatiwe abantu babiri mu barimo bararasa ndetse banangiza bimwe muri Leta ya Texas. Gusa kuri ubu ngubu basanganywe amafoto amwe y'abayobozi ba Iran, kuko n'abantu babiri bapfuye, abandi barenga 10 barakomereka mu iraswa ryabereye mu busitani bw'ahantu bafatira icyo kunywa n'ahitwa ngo ni Austin, ni muri Leta ya Texas, mu gihe
FBI ivuga ko n'ubundi bishobora kuba bifitanye isano n'iterabwoba ry'abantu baturutse muri Iran, ndetse kandi polisi ya Houston muri ubu busitani rwose muri leta ya Texas yatangaje ko n'ubundi ukekwaho icyaha ari Dianye, uyu nguyu w'imyaka 53, ndetse kandi uwari uyu nguyu yari umunyamerika ukomoka muri Senegal wahoze ari umwenegihugu, nk'uko n'ubundi byatangajwe n'umufatanyabikorwa wa BBC muri American CBC News, ndetse kandi ibindi byatangajwe nuko n'ubundi binyamakuru byose byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kuvuga ko abangaba bafitanye isano nayo. Ku cyumweru rero nyuma yuko nyine abangaba bitabwe kuri telefone ivuga ko hari umuntu urimo kurasa mu masaha ya saa 8 z'urukerera, ni ku isaha y'isambiri kuri GMT hangaha hafi y'akabari nk'ahitwa ngo ni muri Beaufort, ni mu murwa mukuru wa leta y'amajyepfo, muri ya leta yo mu majyepfo ya Amerika. Abapolisi rero bavuga ko abangaba barashe bakica ukekwaho icyaha, bituma n'ubundi abapfuye barenga abantu bagera kuri 3. Polisi ntabwo yegeze itangaza impamvu neza yateye ukekwa gukora ubu bwicanyi, mu gihe rero bakomeje n'ubundi gukurikirana ibyaha nk'ibi ngibi. Ikindi kandi nuko amasoko ndetse kandi aho bakeka ko aya makuru yose yaba yaturutse, hari iperereza ritangijwe na CBC News ku muntu witwaje imbunda, ndetse kandi yari yambaye umupira w'imbeho, ndetse kandi wanditseho ku amagambo avuga ngo umutungo wa Allah. Ibi ngibi CBC yabwiwe kandi ko umuyobozi ufite ubumenyi mu iperereza kw'abapolisi n'ubundi basetse inzu y'uyu muntu barayisaka rwose bishyira kera. Wari witwaje intwaro rero ndetse n'imbunda bahasanze ibendera rya Iran ndetse n'amafoto y'abayobozi ba Iran. Iki gitero rero kigabye kibaye nk'ikiri gutuma n'ubundi abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongera kwikangamo, ndetse kandi kuri iki cyumweru gishize n'ubundi nyuma y'uko Amerika n'inshuti yayo Israel n'ubundi bari bakomeje kugaba ibitero kuri Iran, ndetse ngebi aribyo byatumye n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah bigenderamo asiga ubuzima rwose. Ibi byose ni bimwe mu byatumye n'ubundi abantu bakomeza kwibaza ikiri hishima y'intambara, ndetse n'igihe y'intambara ishobora guhagararira, dore ko intambara yakomeje gufata indi ntera ikagera ku rwego bayikekagaho bayitandukanye, nyuma y'uko Amerika yitangaje ko intambara ishobora gutwara ibyumweru bigera kuri 5. Ibi byose rero nibyo bituma abantu bakomeza kwibaza aho intambara iraza kurangirira, ndetse naho biraza kugana nk'uko bikomeza gutangazwa cyane. Ariko abasesenguzi bo bakemeza ko bitinde bishyira kera Iran iraza kwemera ibyisabwa, dore ko mu gihe itabyemera biraza kugorana cyane ko ibyo yemerewe byashyirwa mu bikorwa. Kuri ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi inyeshyamba za Wazalendo kuri iki cyumweru ku itariki ya 1 Werurwe 2026 zongeye kwigarurira umujyi wa Mikenke mu mirenge wa Itombwe muri teritwari ya Mwenga. Nta mirwano yegeze iba rwose. Hari hashize icyumweru kimwe umutwe w'abarwanyi watwirwaneho uhanganira abaturage muri aka gace, ndetse kandi bakaba abaturage kuva muri ako karere nk'uko amakuru agera kuri Kivu Morning Post abivuga. Mu gitondo cyo ku cyumweru rero aba barwanyi batwirwaneho bakorana na AFC M23 bavuye muri uyu mujyi rwose, ndetse kandi muri uyu mujyi mbere yuko ingabo za leta y'inyeshyamba za Wazalendo zihabasanga, ndetse kandi amakuru aturuka hariya aturuka mu nzego z'ubuyobozi
umuyobozi avuga ko n'ubundi imirwano hagati y'umutwe wa Twirwaneho n'ingabo za leta ndetse na Wazalendo kuri iki cyumweru yabereye mu midugudu irimo Irundu ndetse no mu misozi ya Minembwe nkuko amakuru aturuka hariya bitangaza. Gusa n'ubundi biracyavugwa ko ibice bitandukanye bikomeje kuberamo intambara ndetse kandi bakaba bakomeje gushaka uburyo iyi ntambara yahagarara. Gusa muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cyabo FARDC nacyo cyongeye gufata n'ubundi Mikenke, nacyo igifata bitarwanya abantu bari kwibaza impamvu abantu yaba Twirwaneho ndetse na FCM23 bikomeje korohera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufata ibi bice, ndetse kandi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo ku cyumweru n'ubundi nibwo bongeye kwisubiza agace ka Mikenke kari mu mirenge wa Itombwe n'ubundi muri teritwari ya Mwenga, nabwo n'ubundi bahafata nta mirwano ibaye. Ibi byose ari byo byakomeje gutuma abantu bibaza ikiri kuba, ndetse kandi kikaba biri korohera cyane ahangaha kongera kwigarurira ibi bice bitandukanye. Ibi ngibi ari byo bigenderwaho bivugwa ko bishobora kuba hari ikintu kiri gutegurwa bamwe mu bantu bataramenya neza, ari cyo kiri gutuma boroshyamo ibintu bagaceceka cyane, dore ko FCM23 imaze iminsi igaragaza kudahita itangaza ibintu byihuse. Reka dutegereze ikizaba mu minsi iri imbere, dore ko ntago twahita tubyemeza neza. Gusa reka nkwibuze ko tuba turi kumwe na Likadere, bagufite ibyo kunywa bya bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bagufitiye champagne z'ubwoko bwose, rikeri n'andi wazikura uretse muri Likadere. Fata telefone yawe bahamagare cyangwa bandikire kuri 0780 0563 cyangwa 0791 ubundi ibirori byawe cyangwa se umuryango wawe muze kwishima mufatanyije na Likadere. Barakubwira ngo Lika and Wine Store, aruko Lika and nani, aruko Lika Beverage Selling and Delivery. Turi kumwe na promotion nziza cyane guturuka muri Doma News Live, aho bakwamamariza ibikorwa byawe mu gihe cy'amezi atatu ku buntu. Zana ibikorwa byawe byamamaze mu gihe gito bimenyekane bigere kure, ubundi utangire gutera imbere waguke. Fata telefone yawe bahamagare muganire kuri iyi ngingo 0791 ubundi ibikorwa byawe bigere kure byamamare bifashwemo na Doma News Live. Reka ngene ngo wakoze kubana nanjye, nitwa Richard Drax, ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kandi muri ab'ingenzi, niyo mpamvu mbakunda kandi nkaba hano ku bwanyu.